Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna hin say diu chule email hi hoi hoya iman hamna I hai mil yong mai thena ai lo ima drive ham khana drive ham khat ilu na ki mang hi lo le app sama ki manga apps dai nga ki di na hi ma chu email running pe ai na cha email la ko na hacking ti hon chi the in hi a chu so chu iti hol do diu ham itel iti delete diu ham na chu ka hin sei de chu bula ko na zo na gen hin vet pe na channel la than he lung se ten like share subscribe nin bot pe diu nang kain tem ve okay ki pan masang kamin chu la bonga hen ki pan ka video ha bula ko na zo na gen hin vet pe jan ki pa thu ken se na channel la tha ni le lung se ten like share subscribe nin bot pe avet ke se lo hin bot pe diu nang kain tem ve okay dare pan chen cha live a ken pe din cha he ga sei nom chu thil tua example la ke hin apps khat ka download na cha chu email angai te email ka pe na alo le job ham khat ko hol na google ho a ko hol na email angai te email ki pe ho ai ma chi chu chi link chu ki he phatalo na ki he phatalo epr ita ka bol ham ti ho ki he phatalo ai wan chu email na ki pe kha na email chu running ho chu I hol do de delete di na mas pe na hoya chi de ham hol na dinga chu ti le gmail ai lu di na gmail ai lu diu gmail ai lu chai ten leo achung la hi me le chun tia interface um ten cha hi hoya che du han ti le manage your google account cha hi lu diu na chai lu chai ten leo te ai home personal information data and privacy ten achau ten security um na security ai lu diu ha security ai hol diu na amasa pe na how to sign in to google tin anoya verification ki koi lo wang ke point koi ala pha hen mobile lo na ke thein ta noi lang che lew hen find a lost device ki ti na chlai noi le a hi ve lew hen sign in to other site ki ti sign in to other site google ham alo thil dan tanga alo online earning ti ho na email na pi kha ho chu na la do the na chai amasa pe na sign in to other site na hi anoi le sign in with google ki ti na google account na ko na chu thil na sign in ho do se chu hung do de na example cha he na me ding na me cha chen tia interface de hen apps will access to your account signing in with google ki ti anoi langa google account sign in promote then cha he allow google to offer a faster way to sign in with google account with your google account and supported third party site na ko na ki khat na third party site ho chu ki de the na example la cha can email hi adanga ka mangpon khat wa hi command lo hin wa ta hung do in command chu command he ka he pha lo ta na ai ma command pen hi twitter ai command he twitter hi tia he omin cha ide le remove the na twitter email chu lo ta twitter chu thi ta na tela my hey tab ki ti hi chiwa command kha lo basic information basic account information see your primary google account email address see your personal information including a personal so he chi command lo na ning kuma 26 october a chu chi anaki bol kha he na pona details on ki e ma chi command lo ayo command nom lo email ti or mun choma ka pinom he ti ala chi pi bol ham tele remove access to me do na imi cha tin ta he remove access hey my hey tab will no longer have access to your google account wa ko na ki connect lo ta na ti ha cha hi chi bola le ip tam tele email ki he thil khana pi ai he lo ho chu ki remove cha ki vi a ki remove na third party apps on na koi mai the na so an chu na ki remove the ha chi lo tan ip bol dan okay me do na okay me ten lo tai ti chu hen te twitter he wang ken kaman he dang account dang thil na email chu iza na piam na chu chu hum do den ti chu hen ikiven na diu na khatla ki sel ikiven na ding hin ten hol do na ikihil na wang hin ken ti video ko na thil head back ani itan chom na kane na ti la lu se tan like share subscribe nim bol pe di nang ken tem ve ki pa